abandi bose bagiye twebwe muze yagumye kwigira nabi ngo arangize saa mbiri ngo agiye gushaka imodokari barazibura n'abandi bagiye nyuma bose barakingiranye murongwe abazarendo bari hano Uvira none kandi hari umugore twegeranye umupfakazi kera ko baramubomorera inzu reka asigaye amahoro y'Imana Imana iri mu ijuru niturakora tuzabonana kuvuga ngo dupfanye n'abana n'ikigo cyose abandi bose bagiye ko baraduhamagara twababwira ngo turi hano bose bakavuza induru bageze za Bwegera batambutse za Bwegera abandi barashyize Kamanyu. Ikibazo kiraremereye ku buryo abantu bose bafite uburyo batabarizamo abantu bakwiye guhaguruka bagatabariza abantu. Urabona abantu bahunze ababishoboye bamaze kugera bamwe bambere bari mu Kamanyura abandi bari bakiri mu muhanda bataragera za Kamanyura ariko nyine bose abenshi baje abasigaye bake bari batarabona uko bahunga nibo bamwe batangiye gufatwa nk'abadederisi n'umugabo warutuye Kimangari haruguru n'inzu ye batangiye kwisenya urusengero rwa Kadese barusambuye bagira ngo kuri uburwitse hasi urumva ni ikibazo gikomeye ku buryo amahanga yarakwiye guhaguruka agatabara kareba icyo yakora ku bantu kuko abantu bamerewe nabi cyane. Abo barimo basenya ni bande? Abarimo basenya ni abazarendo urumva abazarendo baba bari kumwe na FARDC n'ingabo z'abarundi abo bose baba bari kumwe kandi gitangaje nuko amahanga avuga ngo AFC ive Uvira kandi yarahageze ntiyagira ikintu cyangirika n'abantu ntibagira n'abantu bapfa cyangwa ngo barenganura abantu ariko uyu munsi abazarendo bahageze bagatangira gufata abantu no kubica no gusenya icyo kintu kiratangaje cyane. None nk'iyo miryango yabaye nk'isigaraho gatoya ubwo ntiri mu ubuzima bwabo ntiburi mu kaga? Imiryango yasigayeho yose turavuga ko sinzi ko hari urokoka kuko urumva abantu bahe basenya amazu kurumva ko ari ikindi bahe bashaka ubuzima bw'abantu abo twamaze kumenya hari abo bafashe deja bari mu maboko yabo ntituzi ko n'ubuzima bwabo bumeze urabizi ko Budederi yaragize iminsi anarwaye urumva niwe twamaze kumenya yafashwe n'abandi ko turakeka abandi bantu nk'abangahe urumva ni ikibazo kitoroshe. Ngo Yakutumba niwe muyobozi wabo ngo yamaze kugera muri ya mujyi ko ndabona barimo bamusasira n'ibitenge bamwakira bamwe muri Wazalendo. Yakutumba urabizi ko ari we ukuriye uriya mutwe w'abazarendo niwe wana ingabo ziwe zahageze abandi na babirozi bishambuke baturutse irya ruguru ku misozi urumva donke ni ibibazo bitoroshe urumva n'abazarendo n'abarundi ni FDLR abo bose bamanutse bari hariya muri uriya mujyi kandi ndi twumva sinzi ayo mahanga icyo yasabiraga kugira ngo AFC have ni ukugira ngo bariya bahasubire icyo kintu kirababaje cyane. None AFC M23 ko yabasabye yuko hagomba kuba harimo ingabo zidafite aho zibogamiye zikaba batarayohereje nikaba yaratera hagati mu ryinyo none Wazalendo ko imaze kuhagera none AFC M23 irakomeza ireberere hari icyo mwayisaba? Icyo ni ikibazo abantu bose bariko bibaza ukunda amahanga yose aba ko AFC hava ntihashira ingabo z'amahanga zigomba guproteja abaturage noneho babazarenda bakoraga amabi bisaga abantu akaba aribo bongera kuhagaruka. Icyo ni ikibazo kiremereye cyane mu by'ukuri nkatwe nk'abaturage turasaba nimba bikunze AFC yagira icyo ikora kugira ngo irengere ubuzima bw'abantu n'ubundi nivyo yarwaniye no kugira ngo irenganure abarengana urumva deja abantu bamaze kugera mu maboko yabo amazu karasamburwa ibintu byasahuwe mbese nta kintu abantu bamerewe nabi cyane. Twasabaga nimba AFC yakunda yagira icyo ikora bigatabara abaturage bari kurengana. Ese abo barimo bahunga bo barahungira barashikira hehe? Barashikira mu ngo z'abandi? Ese hari icyakorwa kugira ngo nibura bagira ahantu bashikira? turatabaza abantu bose bagira neza n'imiryango mpuzamahanga kuko yagira icyo kora urumva se abantu bangana kuriya bahungira mu bazu y'abantu bagakwirwa hari abafite abana hari abahunze bataye ibyabo hari abari ko bazi uko n'imyenda ntayo bafite
ubwo rero kugira ngo bashikire mu mazu hari amazu angahe se y'abaturage ni bangahe bashobora kubacumbikira. Twasabaga ko imiryango yose n'abagira neza na ndetse cyane cyane Mahoro Peace n'abandi bose bafite icyo bakora kugira ngo batabare bari abantu bari mu karengane. Na AFC/M23 n'urwego ruhari kandi rwubatse ku kibwo rutategura ko rwakwakira abo bantu. Urumva iyo ni organisation interne ya AFC nayo nta kuntu yabireka buriya ntawavuganye nabo, ariko turabizi ko nabo byanga bikunza hari icyo bari bategura wenda bashobora gukora, kuko ntibarebera abantu ngo bagume banyanyagire mu muhanda gusa badafite aho bari kandi bari mu maeneo yabo bahungiye. Ubu tuvuge yuko umujyi wa Uvira Wazalendo niyo yahindutse Monusco noneho. Ndakubwiye ngo birarenze biteye n'ubwoba. Abazalendo guhera za Kavimvira, guhera za kuri Monima, guhera za Murongwe ukazamuka kajya Mabenge ukazamuka ukarenga muri Songo, aho hose n'abazalendo gusa kandi urumva nta kindi baye bakora. Nabo babonye ukunda abaturage babishimiye, kandi iyo bimeze kuriya byanga bikunze abantu hagomba kuba amavictime y'abantu gupfa. Ese kuriya bari bavuye hehe? Bari kure cyangwa n'ubundi Wazalendo basanzwe ari abana babo? Urabizi abazalendo benshi n'abaturage baba bari mu mazu yabo. Leta ya Kongo, leta ya Kisekedi yahaye imbunde, buriya benshi bari barazihishe. AFC igeze hariya nibo basubiye kugaruka, n'abandi bari bari aho hafi. Wabonye hari abari bari hariya hejuru ku musozi ku Kirungwa, abandi bari bariza Makobori ya hirya kwa Shwima Mboko, abo bose nibo bakomeje kuza. Ahubwo tukibaza ya mahanga yasabaga ko AFC bahariya bakashyira ingabo zabo, ni izindi ngabo yahashize. Ni ukuvuga se noneho amahanga karakorana na bazalendo bimeze ubwo byumvikane ko amahanga abiri inyuma. Rwose amahanga ashobora kuba abiri inyuma, kuko urabona ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi ko birakorerwa hariya, kandi ariyo yasabye ko bahava kugira ngo yashyire ingabo z'amahanga. None izo ngabo z'amahanga ko ntazirahagera, icyo ni ikintu twibaza. Ariko buri gihe nyine amahanga niko azakora, abantu baza bafarebera. None ku bijyanye n'amagambo, urwango rukomeje mu by'ukuri gufata imizi mu baturage, byo rwavaho gute? Mu by'ukuri biragoye. Mu mwanya leta ari yihembera kugira ngo icyo ari amagambo y'urwango, biragoye kugira ngo bicike. Ariko urabona nkaho AFC yagiye ifata, kuko yo nicyo kintu cya mbere igerageza kugenda yamagana no kugira ngo irebe ukuntu abaturage basubirana hamwe bakabana amahoro. AFC icyo yari yakigezeho, ariko leta ihageze nicyo kintu cya mbere yongera kugarura. Yubakishijwe n'inyungu, ntabwo yubakishijwe ku burenganzira bwa kiremwa muntu cyangwa se n'amategeko. Turavuga nk'amategeko mpuzamahanga aba ari amategeko y'ikinyoma n'inyungu. Ntiwotangara kuko ibyo kuvuga ngo uburenganzira bw'abantu cyangwa se abanyamurenge ntaho basa n'abazwi ku isi, cyangwa se hazwi inyungu. Naho iby'umunyamurenge ntacyo amahanga abiziho cyangwa se yobikoraho, yokora ku nyungu zayo. Kiriho gusa kwirwanaho, ntako batagize kwirwanaho cyangwa se ngo barengere abaturage, ariko isi ntibemereye abo baturage, nta nyungu babafiteho. Icyo bafiteho ni ukurangiza ibyo bakura muri icyo gihugu kugira ngo nabo babone uko babaho. Ndasaba yuko abantu batuza, twese abakunzi b'amahoro muri rusange twatuza, tukabiha igihe, tukareba iyo bigana. Igihe buriya nicyo kijya gisobanura ibintu. Nibyo bibabaje benshi muri twebwe kuba AFC yarafashe icyo cyemezo cyo gusubira inyuma, ariko rero nanone ntibitangaje. Ibyo bibaho mu ntambara, cyane cyane iyo harimo za diplomasi nyinshi. Ibyo bibaho. Nabaho urugero muri za 1993, 1993
inkotanyi igihe zarwanaga n'ingabo za Habyarimana zaraje zaba hasi ikibatsi kweri kweri cy'umuriro ngo bajye gufata umujyi mukuru wa Kigali, biba ngombwa yuko basubira inyuma. Icyo gihe bari bageze mu nkengero z'umujyi wa Kigali, icyitwaga Kigali ngari, ariko byabaye ngombwa ko basubira inyuma. Icyo gihe nabyo byababaje abantu benshi cyane, nka biriya nyine by'Ubuvira. Ariko se byabujije igikorwa nyirizina cyangwa intego kugerwaho? ntibigutangaze ntiwobona ibyo bavuga ngo ni uburenganzira bwa kiremwa muntu. None se urabona iyo Amerika yayibikora gutyo, ntayicaruboza ubona ikora, yinjira mu gihugu igafata umutegetsi w'igihugu ikamutwara ikamushimuta, ariho havuga ngo niho washingiye woni n'ububanyi n'amahanga n'ibindi bagenda bavuga ubusa busa. Uratekereza ko k'umunyamurenge uri muri Uvira hari ico babwiye? Ivyo ni ibisanzwe, nta kintu na kimwe zo kuvuga ngo FCC yaravuze ngo imiryango mpuzamahanga ingabo zidafite aho zibogamiye, biriya ntaco ubona bitwazaho, ntaco babitekerezaho. Reka tubihange amaso. Kandi ikindi, kuva muri Uvira, nubwo abantu bavuga ngo ni igitutu, nkeka yuko atari igitutu, atari n'itegeko, ahubwo ari ukugirirwa inama, kandi uwabagiriye iyo nama nawe ashobore kuba yarabitewe n'urusaku n'induru y'ibihugu bimwe na bimwe. Muzi yuko byashakuje cyane, kandi byitwa yuko ari we muhuza. Rero ngira ngo niko mbikeka, niko mbireba, bikaba ngombwa yuko abagira iyo nama yo kuba basubiye inyuma, kuko uwababwiye ngo basubire inyuma, uwabagira iyo nama yo gusubira inyuma, ntago yari ayoboye yuko bari muri Bukavu cyangwa se bafite na Goma n'ahandi hose. Nta cyamubuzaga kubabwira yuko naho bahava, ariko buriya hari impamvu. Reka tubitege amaso turebe. Ikibabaje nyine ni ibyo birura umuntu yavuga yuko biri buhutaze cyangwa se biri bwambura ubuzima bwabo bari buhasange, ariko AFC nayo ni abantu b'abagabo kandi bazi icyo gukora. Buriya ibyo ntabwo bari babiyobewe, bazi uko bazabigenza.